Ori manager ow'ekitongole Seifu Musoke nagira ngu obwahati bwanyuma y'okuheza kureba amakuru agabendwereka omwana ogu obusasi obuyabira arimo nico kiretire barugayo okugira ngo babase okumukwatiraho. Mbeera gye twasanga mama twamusanze nga n'ennyumba bamugobye ebintu babifulumiza wabweru nga we mulaba ne tubanga tetulina ate muleka kusula bweru. Era mu kiseera ekyo mama tusobodde omujjayo ne tumuleeta wano we tuli, naye nga nawe we tumuleese sigamba nti tuguzeewo aba tumupangisirizzaawo. Aba ahibakiro mu mwanya ogu bashanjire nyina w'omwana ogu yahereze kukoma ebintu bye abo kugira ngo ebire birando lyamuheire bibire bihwireyo ebyo kumurugiro mu nju. Ngeza kubambye okwegayirira Land Road nagaana naye mukama wange sina bambi buyambi. Ekitongole eki kibandize okurayiza nyina w'omwana okugira ngo aruge ahamara bitu yabanza yekora bwa katemba na bwanyuma niko kwikiriza akashaba bamutungire ekanisa arukoke aruga amara. Kyewala ndakunywako mpola nga ate sika binyo. Mama kyetugamba olira mama kyetukugamba onywedde omwenge banga deni wina kyekuyambi Guba kwate mumfunire kyaki. Yogede bulungi. Bwanyuma y'eki aba batwire omwana omwirwariro okugira ngo babase kumutungira obujanjabi. Amagumba ge gabadde mato n'ebinywa bye nga binafuki okukakibwa yagaziibwa nnyo ye pain gyawulira n'okuyisibwa obubi munda. Kuba mukizeho omwirwariro abashaho babire nibakora buri kimwe cyone kiri kubasika okureba ngo babasa kukora aha mwana kandi kurugirira ahari kukurira irwarire nagira ngo obwahati babire bakozire byona ebiri kubasa kwetengesa okwenda ngo omwana ogu abase kukira. Anono abadde nga bamwebakako era nga n'ebitundu bye ebyekyama bizuuliddwa nti bibadde bikuluusanyizibwa. Ngera alina n'obulumi wano mu kiwato na mugana amagulu mu magumba ganago wansi okuka mu kiwato nga naye alumizibwa. Naye era tugenze mu maaso ne tumuwa obujjanjabi obujja okumulula okulaba nti abe ajja kuba bulungi. Nyina babasize kumutungira enju aharabe natura okumara omwaka gumwe kandi omwana nawe okumutwara ayishomero. Ogu bamuherize ebishumuruzo by'enju niko kumugira ngo ayine kuruga ahamara abase kureba ngo yahika aha bintu ebindi ebirungi. Ngawo okwata ebishumuruzo bino nja kukusaba okwesonyiwa omwenge. Ekyokubiri okwagala ennyo Katonda kubanga mu buzibu Katonda ate mwatuyambira ffe abanaku abasinga. Chairperson w'ekyalo eki Mutunzi Paul asimira abanyamakuru ahabo omulimo gubakozire okureba ngo eshonga egi yabasa kuhika aha kuyambwa. Ensonga zino zigwa mu bifo ebyenjawulo bingi n'abamawulire batasobola kuvaayo ne bazoogerako oluusi tujja ntulemererwa okumanya ekibaddewo. Abamawulire nja kubeebaza nnyo nnyini ddala kubanga mwe mwakwekula ekintu kino ate n'okubasaba nti mugende mu maaso. Bannamawulire abajja okunnyambako n'okuntwalako mu ddwaliro neefuna obujjanjabi ate neebaza ne Vision Hope okungulira yunifoomu ne bampa buli kiramu. Gasha kwa Bashir Kalema ahabwa Sky TV omurirwe. Ori manager ow'ekitongole Seifu Musoke nagira ngu obwahati bwanyuma y'okuheza kureba amakuru agabendwereka omwana ogu obusasi obuyabira arimo nico kiretire barugayo okugira ngo babase okumukwatiraho. Mbeera gye twasanga mama twamusanze nga n'ennyumba bamugobye ebintu babifulumiza wabweru nga we mulaba ne tubanga tetulina ate muleka kusula bweru. Era mu kiseera ekyo mama tusobodde omujjayo ne tumuleeta wano we tuli,
naye nga nawe wetumulese sigamba nti tuguzeewo waba tumupangisirizawo. Aba ahibakiro mu mwanya ogu bashanjire nyina w'omwana ogu yahereze kukoma ebintu bye ahabo kugira ngo ebire birando byamuheire bibire bihwireyo ebyo kumurugiro mu nju. Nengeza kubambya okwegayirira landiroodi n'agaana naye mukama wange sina bambi buyambi. Ekitongole eki kibandize okurahiza nyina w'omwana okugira ngo aruge aha marwa bitu yabanza yekora bwa katemba na bwanyuma niko kwikiriza akashaba bamutungire ekanisa arukoke aruga marwa. Kyewala nja kunywako mpola mpola naye ng'ate sika binyo. Mama kyetugamba olira mama kyetukugamba onywedde omwenge ebbanga ddene uyina kyekukuyambye Njagubaako ate munfunire kyaki. yogedde bulungi. Bwanyuma y'eki aba batwire omwana omwirwariro okugira ngu babase kumutungira obujanjabi. Amagumba ge gabadde mato n'ebinywa bye nga binafu okukakibwa yagaziibwa nnyo ye pain gyawulira n'okuyisibwa obubi munda. Kuba mukizeho omwirwariro abashaho babire nibakora buri kimwe cyone kiri kubasika okureba ngu babasa kukora aha mwana kandi kurugirira ahari kukurira irwariro eri nagira ngu obwahati babire bakozire byona ebiri kubasa kwetengesa okwenda ngo omwana ogu abase kukira. Anono abadde nga bamwebakako era nga n'ebitundu bye ebyekyama bizuuliddwa nti bibadde bikuluusanyizibwa. Ngera alina n'obulumi wano mu kiwato namugana amagulu mu magumba gano ag'owansi okuuka mu kiwato nga naye alumizibwa. Naye era tugenze mu maaso ne tumuwa obujjanjabi obujja okumulula okulaba nti abe ajja kuba bulungi. Nyina babasize kumutungira enju ahari abe natuura okumara omwaka gumwe kandi omwana nawe okumutwara aishomero. Ogu bamuherize ebishumuruzo by'enju niko kumugira ngu aine kuruga aha marwa abase kureba ngu yahika aha bintu ebindi ebirungi. Ensonga enkulu nga wokwata ebisumuluzo bino nja kukusaba okwesonyiwa omwenge. Ekyokubiri okwagala ennyo Katonda kubanga mu buzibu Katonda ate mwatuyambira ffe abanaku abasinga. Chairperson w'ekyalo eki Mutunzi Paul asimira abanyamakuru ahabo omulimo gubakozire okureba ngu eshonga egi yabasa kuhika aha kuyambwa. Ensonga zino zigwa mu bifo ebyenjawulo bingi naye abamawulire batasobola kuvaayo ne bazoogerako oluusi tujja ne tulemererwa okumanya ekibaddewo. Abamawulire nja kubeebaza nnyo nnyini ddala kubanga mwe mwakwekula ekintu kino ate n'okubasaba nti mugende mu maaso. Bannamawulire abajja okunnyambako n'okuntwalako mu ddwaliro nefuna obujjanjabi ate neebaza ne Vision Hope okungulira uniform ne bampa buli kiramu. Gasha kwa Bashir Kalema ahabwa Sky TV omulirwe.